babu 5 fasulun 5 darsu 7 wa akhiran. Almaddatu tasiatu windande jeena ɓerende no yewten fil hibati fi okkugol wal umra e wurnutugol warruquba e moccugol. alif no yewten alhibatu fi dokkal. awalan ta'rifuha andingol en ko wiyete kon dokkal. arruquba ko habbintingol wona moccugol. alhibati fi okkugol wal umra e wurnugol madama miɗo wuuri ko anjeyi. warruquba e habbintingol habbo ha ñande mi maayi ila ñande mi maayi ko anjeyi. andi ɗum ɗa ko madama miɗo wuuri ko anjeyi si maayi wi jungo ma ari jungo ronoɓe. warruquba habbito ko min jeeyi ha ñande ma ila ñande maayi mi okkima haray ko anjeyi ko ɗum woni al umra warruquba. alif no yewten alhibatu fi okkugol furay. awalan ara nun ɗum tarifu ko andingol en fi ɗum alhibatu dokkal hiya ɗum tabarru'u rashidi ko ɗiggere fewnde bima yamliku ko e saabu ko on tigi jeeyi komin maalini morde e jawde aw mata'in ma ɗum naftorɗum mubahin dagiɗo matériel ji dagiɗi kan yahabal muslimi wonande julɗo okkata li akhara goɗɗo go daran galle makko masalan ñokkima galle an ɗen he cuucarrede janal honno aw siyaban ma ɗum conci aw ta'aman ma ñamete aw yu'tiyahu ma okka mo darahima dirhamuji wadananira e dinaji bimana okka mo mbuuɗi. ثانيا حكمها ñawre mum nden alhibatu dokkal kal hadiyati ino e ono neldari mustahabbatani kanji ɗiɗi ko ɗi yiɗaɗi idde tumande tawno huma kanji ɗiɗi min alkhayri ko ɗi jeeyaɗi e moƴƴere almurahaba lerɗinande fi fi'lihi fi golligol mum wal musabaqati e adodirgol ila ifade muɗum ɓe qawli ta'ala lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa qawli ta'ala wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wa qawlihi subhana wa atal mala okkiti on tigi okkitiɗi jawdi makko ni ala hubbi e dow ndin jawdi ndi o yiɗi okkitirande dawil qurba. wa qawli rasuli sallah sallam tahadu neldidire tahabbo yiɗiniron wa taswafahu he laaɓodiron yadhabul wallu ay e ngaygu ngon e kon nangunno iwa few an kum e moɗon. wa qawli al aidu ruttiɗo fi hibati e dokkal makko ngal okka ha gayna jaɓita legoy kal aidi no wayno ruttiɗo fi kayihi e turre makko no wayno tutowo ñamita haka anduɗon oɗa waɗi golle ñidduɗe e salteyagal o ñamiti kadi poson haray ko noon kadi okkutuɗo jaɓutuɗo on wayi. wa qawli aishata radiallahu anha kana nabiyu sallah sallam yakubal himo jaɓayno alhadiyata neldari wa yusibu alayha himo yoɓayno kadi e hoore neldari bi mana nelduɗo mo wo kadi okkoraynomo goɗɗum. wa qawli sallah sallam man sarrahu kala faalaɗo an yabsuta lahu nde yanñantemo fi risqihi wa an yunsa lahu e nde battinantemo neɓinanemo legoy fi athari batte makko on mbimana nde gurdam makko ɗan juutinte legoy woni ko fanda fal yasil rahimahu haray yo o jokko ko ɗum woni enɗam makko ɗan fanke ka. salisan shurutuha sartiji muɗum ni shurutul hibati sartiji dokkal hiya ɗum awalan al ijabu ko konngol jabagol ngol ɓowa ɗum ijabatul wahib ko konngol okkugol ngol man sa'alahu ko jabagol dokkal ngal man sa'alahu wonande on toriɗo mo shay'an goɗɗum wa ita'uhu e jonnugol dokkal ngal iyahu faade makko birida nafsin wonnude e ɓela yewonki. saniyan al qubulu ko jaɓugol dokkal ngal wawa ɗum an yakbala ko nde jaɓata al mawhubu lahu okka ɗon alhibata dokkal ngal ben yaqula nde wiyata qabiltu mi jaɓi ma wahabtani ko okkuɗa lam ko taw yatanawalaha ma o jaɓiɗa ɗum mbiyadihi junngo makko ngon li afudaha fi o jaɓu ɗum hande kadi ɗon o wi mi jaɓi o wiyal mi jaɓi holli o jaɓi. ide tumande tawno law anna musliman so tawi woni julɗo a ata o okki atiyatan dokke aw wahaba ma okki hibatan dokkal ko gotum li ahadin goɗɗo go walam yakbadaha on jaɓali dokkal ngal hatta mata ha maayi alwahibu okkuɗo on fa inna haray dokkal ngal oya okka ngal tusbihu ngal wontiti hande kadi min huquqil warasa e haqqeji ronoɓe ɓe haray hande kadi okkaɗo on jeeya haray joni ko ɓeeɗaji la haqqa lil mawhubi haray haqqe alana okkanoɗo on lahu wonande dokkal ngal o mara droit fiha e maggal hande kadi li fuqudani saabu wasegol sorti ha sarti mum o jaɓano fewndu okkuɗomo on okki mo joni noon okkunoɗomo on lannima e dena kanko jeeyi wawa ɗum alqubulu ko jaɓugol idde tuma nde tawno law qabilaha si tawi o jaɓuno ɗum li qabdiha saabu tamugol makko dokkal ngal ɓe yinaw in e kala noone min anwa'il qabdi immorde noneji tamugol foti ko wigol adduɗo foti ko wigol wallinɗa foti ko wigol mi immini kaari yani fo e mum. rabian no yaɓunɗo ahkamu ha ñawoji mum ɗen ahkamul hibati ñawoji dokkal hiya ɗum awalan
in kanat silatika al atiyatu dokkal ngal li ahadi al awladi ko fi goto e ɓiɓɓe ɓen istuhibba hino yiɗa hara i'taw okkorgol kadi baaqil awladi ɓiɓɓe detiɓɓe ndi mislaha yermon li kawli sallah sallam ittaqullahu li allah wa adilu num ɗo fi awladikum e ɓiɓɓe mon ɓen ثانيا يحرم نهرم الرجوع يلتقل في الهبة دوكال قال لقوله صلى الله عليه وسلم الآيد أن يلتقل في هبة دوكال ما كان قال الآيد نوي أن رتقل في قي تورمو إلا أن تكون سونالات الهبة دوكال من والد ko immorde e jibinɗo li waladi ɓiɗɗo makko on si goɗɗo hokki ɓiɗɗo mo jaɓiti o mara bakkatu o marangal misal ñiddungal ɗa fa inna law kanko no wadanima ruju a yiltitagol fiya e dokkal ko hokki kon ɓiɗɗo makko on iri ko waɗi alwaladu ɓiɗɗo on wa maaluhu e jawdi makko ndin alwaladu ɓiɗɗo on wa maaluhu e jawdi ko jeeyi kon fof li walidihi ko jibinɗo mo on jeeyi wole kawli rasul sallah sallam la yahillu hanana li rajuli neɗɗo an yu'tiyal atiya nde okkata dokkal fayarji fiya o yiltito e maggal illa alwalida so wona jibinɗo fima ya'ti li waladi fi konko hokkimo jibinɗo salisa tukrahu no aña hibatu sawabi okkugol baraji oya ɗum an yuhudil muslim ko nde julɗo neldata li akhara goɗɗo go hadiyatan neldare afwan tukrahu hino aña hibatu sawabi dokkal fi e yoɓiteede okkorgol goɗɗo fi kañum kadi yo o yoɓite fi yo récompense oya ko woni ɗum an yuhudil muslimu ko nde julɗo neldata li akhara goɗɗo ko hadiyatan neldari hara naafi allah li yukafi'ahu ko fi yo oya yonñintumo bi mana ko fi yo oya yoɓutumo an ha e gaayi neldari ndi o neldi mo ndi mbi aktara ko ɓuri ɗuɗude min haadi kanko ko neldi kon toode e kawli taala subhanahu allah heewa ma ataytum kala ko kitirɗo min ribanta ko fi riba ko fiyo ɗuuɗu liyarbuwa fiyo ɗuuɗu fiya mo walinasi e nder jawle yimɓe ɓen naafi allah teddungal mum fala yarbu inde allah yaray ɗum mawnata ɗuuɗata ko allah oma ataytum kala noon ko korɗon min zakatin immorde zakka turiduna tawi ɗon fandede waji hallahi fa ulaika humul mud'ifun wal muhda haray neldaɗon ilay faade muɗum bil khiyari o woni e suɓinede fi qubuliha e jaɓugol go nelda kon warafdiya e tertagol sawni ko fi ko okkira ko fi kan kadi yo okkor oya ɓuri ɗum ɗon ma ko fi yo okkuto oya goɗɗum simo faala haray o jaɓa simo faala o aña o salo dokkangal haray mo suɓina ɓay wona fi allah wa ida qabilaha so jaɓingal ɓay mo andi ko hoore yo nelduto oya haray wajabahu wajaba alay waɗɗike makko mo kafa'atu yuɓutugol almuhdi neldaɗo mbima yusawiha ko yiɗodirta e koya neldimo kon aw aktara ma ko ɓuri tuurde saabu mo andi koye hoori ɗum o jaɓi لقول عائشة رضي الله عنها كان لاتك النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هم جبين الهدية الدار ويثيب عليها هم يبتينو كدهورهم ولقوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا كلا قل المؤجل فادم فكافئه ينينيم يبتيم وقوله من صنع إليه كلا مقول المؤجل ودا معروفا من سني أكلا قول لنا إليه فادم معروفا قول المؤيل فقال لي أويني لفاعلي يقول أن جزاك الله خيرا فقد أبلغ خارجهم يوتي مني تسكتنا إيمان تقول ما يبتو قول ما رابعا كيفية كتابة الهبة بعد ندوكا كالوين ديرته بعد البسملة باب بسم الله أن توزر وحمد الله تعالى يتقول الله جول إن لاده وهب فلان كاري أوكي البالغ كو هلي فاد الرشيد فيود في حال صحته ان الحال كل المكو وجواز تصرفاته لير دغغول كدي يلتدغول مكو جودي مكو دي او كي فلان كاريو جميع المكان دي نكوري دو فو المحدود بكذا ndakiri mu fatatanini ni junde yanji المعلوم اندادum indahuma e jungo mabbe al ilma shar'iyya gandal shar'inangal hibatan shar'iyatan dokkal shar'inangal bi ghairi awdin ko alda e luntingol wala hibatin wona wala hibatin ko alda e ukkugol bi mana ko alda e fiyo on tigi okkumo goɗɗum mustamilatun moftuɗum alal ijabi e dow jaabagol ngol mi okkima wal qubul e jaɓugol ngol wa khali sortike al wahibu ko ɗum woni okkuɗon baynal wasiya hakkunde wasiya on wal mawhubu lahu ko ɗum woni okkaɗon faade muɗum at-takhliyata sortande ash-shar'iyyata shar'inande fa wajaba bidhalika ɗum ɗon waɗɗurke alqabdu jaɓugol ngol
وصارت وانتي الهبة دقل المذكورة جانتانغال milkan jeyal min amlaki immorde jeyandeji makko wa haqqan e haqqe min huquqi immorde haqqeji makko wa dalika waɗugol ɗum ɗo bi tarihi kada koye nder o sa'i kaarijo ɗo tanbihum findingol en ɗon moƴƴi ha faamo ida kanat silati kala hibatu dokkal ngal min walidin ko immorde e jibin ɗo on ko hokkila waladi faade e ɓiɗɗo makko qila wi'ama fiya ɗum haray ɗon ɓeyditete qabla al madcour ko adi jantugol dalika ɗum min nafsi immorde ka wonki makko li waladi ko ɗum woni fi ɓiɗɗo makko al madcour janta ɗon tasalluman hisande e shar'iyan sarɗinande o sarat wonti alhibatu dokkal al madcouratu jantangal ngal alaho ka hoore ɗerol milkan jeyal min amlaki waladi sahir immorde jeyal ɓikkoye makko toskoye almadcouri janta koye o haqqan woni haqqe min huquqihi immorde haqqeji makko wastaqarra dalika tirritike ɗum ɗo biyedi walidihi e saabu jungo jibinɗomo almadcouri janta ɗo wa hiyasati e muɓugol makko ɗum ɗo marali waladihi fi ɓiɗɗo makko fulanin kaarijo tamma dalika ɗum ɗo timmi bi tarih e o tariha ɗo ɓe mana yo sayi ɗo ba on no yewten al umra fi ko wiyete kon umra wurnugol awalan ara nun ɗum tarifu andingol en ko wiyete wurnugol al umra wurnugol hiya ɗum an yaqula al muslimu ko nde julɗon wiyanta li akhihi siɗɗo makko a amartuka daari mi wurnirima galle an nden aw bastani ma ɗum jardin an on aw wahabtuka ma mi okkima sukunat daari hoɗugol ko galle an aw gallata bustani ma kala tono koni yaltude ka jardin an kono komi okkuma muddata umrika ko e nder gurdam maɗa aw tuula hayatika ma e nder juutugol gurdam maɗa ñande mayɗa o na ɓiɓɓe ma ɓe jeyde ñande mayɗa o mi hettitay si miɗo wuuri si tawi miɗo maayi ñande mayɗa wara e ɓiɓɓe am ɓe hettitay mon acca hekke mi faljino ka tetati minni okkugol gurdam ko wigol mi okkima en tant que miɗo wuuri wona komi okkima en tant que an hiɗa wuuri en tant que ɗa wuuri won ko suɗɗo goɗɗo yaltintama ma won ka nder magasin ɗo goɗɗo yaltintama ma en tant que ɗa wuuri hitande be yaw teɓa ka jardin ñaama goɗɗo sakkatako ma yoɓintama ñande mayɗa o lanni ɓiɓɓe ma ɓen tawaka ko ɗum wiyete umra saniyan ɗi mun ɗo hokkumo ha ñawore mum nde al umra wurnugol jaisatun ko dagi ɗum li kawli jabir radiallahu an innama al umra ande no wurnugol allati ɗum ajasaha ko woni ko dagini ɗum rasulullah nelaɗo sallah sallam an yaqula ko nde on tigui wiyata hiyalaka ɗum ɗo wodanima wali aqbika e iwtilɓe ɓawa maɓe kamma ida qala amma so wi hiyalaka ɗum ɗo ko anjeyma ista en tant que hiɗa wuuri fa inna aray ɗum ɗon tarji o yiltita to arta ila sahibi ha faade jommum faade okkitirɗo on ɓaawo okkaɗo on maayi das famike salisan ahkamu ha ñawoje mum ɗe ahkamul umra ñawoje wurnutugol hiya ɗum awalan ara nun ɗum in utliqa si tawi woni wowlama lafsu ha konngol mongol bi an qila nde wiyete amartuka mi wurnirima hadihi dara ɗeɗo galle fa yaɗe liman amaraha haray ɗe laatanike on wurnaɗo ɗe wali aqibihi e battane makko min mbaɗihi ɓaawo makko li qawlihi sa sallam sabu makko ne laata al umra wurnitugol liman wuhibat lahu ɗum ko wonande on okkuɗo ko wonande on okkaɗo afwan wa kada ko wonani kadi bien qayyattu nde julkidirte bi lafsin e konngol wigol hiyalaka ɗum ɗo no wodanima li durriyata kay durriya ma on fop kadi min mbaadi ko hay ɓaawo mayɗa kadi haray ɗum ɗon si oya maayi ko yurriya makko on kadi ɗon tan faya ɗum ɗo lahu haray wodanima wali aqibihi e kala iwtiroɓe ɓawa makko min mbaadi morde ɓawa makko wala ta'udu haray ɗum ɗo wata yiltitade ilal mu'ammiri faade wurnuɗon bi mana faade okkuɗon bi haalini alhaali o saabu si ɓiɓɓe ya iwi ko taniraɓe makko si ɓen iwi ko jatiraɓe te ko alayhi salatu sallam ayyuma rajulin kala gorko a amara umra wurnutuɗo ko wurnita lahu wonandemo ko jeeyi wali aqibihi e wonande iwtiroɓe ɓawa on ɗon fa inna aray ɗum ɗon lilladi wodani a atiyaha okkaɗo on la tarju wawata yiltitade ila lladi faade on ataha okkuɗo ɗum lenno saabu kanko ata o okki ata an dokkal waqa'at yanugal fi muɗum almawarisu ronoɓɓe ɓekkatata ronoɓɓe hino naati saniyan in uyyidatil umra si tawi woni jolkidirama e wurnugol ngol bi lafsi konngol wigo hiyalaka ma hayayta ɗum ɗo ko anje en tant que ɗa wuuri wa ida mitta samayi rajat ilayya haray artita e jungo aw ila durriyati mata e min kadi mi ala haray artita e fadde durriya o min mbaɗi ɓawa
fa inna ara ɗum ɗon tagi ko yiltitoto ɗum ba'da mawtil mu'ammar ɓaawo mayde e wurnitaɓe ɓe lahu wonande ɗum ilal mu'ammiri faade wurnutuɗo o li qawli jabir radiyallahu anhu innamal umra ande ko wurnita allati ɗum ajazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo Allah dagini kon a yaqula ko nde on tigi wiyata hiya laka wa li aqabika ɗum ɗo wodanima an tun ma wodanima an e iwtirɓe ɓaawo ma famma ida qala amma so wi hiya laka ɗum ɗo no wodanma ma ista en tant que ɗawdi fa innara ɗum ɗon tarji ko yiltitoto ɗum ila sahibiha faade jommum jim arruquba habbintingol awalan ara nun ɗum tarifu ha ko andingol en ɗum arruquba habbintingol hiya ɗum an yaqulu muslim ko nde julɗo wiyanta li akhihi siɗɗo makka on in mittu simi maayi kablaka ko adima simi acci aduna fadari lak ara galle an ɗen ko an jeynani mi hokkima o bustani ma jardin an o masal misal way mitta si tawi noon an kadi a maayo qabli ko adilan fadaru ko ara galle maɗe li ko min wodani haray ko min jeeyi somi adikema ko an jeeyi galle an ɗen so adikelan ko min jeeyi galle an ɗen maɗen kaw yaqula ma wiya hada laka ma ɗum ɗo ko an jeeyi muddata umri ka e nder gurdam maɗa fa in mitta sa maayi qabli ko adilan raja ilayya haray artita e an wa in mittu si maayi qablaka ko adima fa walaka haray ɗum ɗo ko an jeeyi ɗi façon ji ɗo fof ɗum e muɗum mbimana no woni contraire ji kono konngol ngol wowlirawo fa yakunu haray ɗum ɗon laatani ke li akhirima sakkitiɗo maɓɓe mawtan maygo haray ɗum ɗon ko kala sakkitiɗo mayde kanko jeeyi gallel ɗin ɗi kala galle makko ɗe o galle o yaɗewo tawi ko noon ɓe yewtirno saniyan hokkumo ha ñawre mum nden arruquba habbintingol makruhum ko aña ɗum ɗon ko aña li kawli sallallahu alaihi wasallam makon elaɗo la turkabu waton habbinti haman arqaba shay'an kala habbintinɗo goɗɗum fo wa sabilul miras aray ɗum koye lawol dondino wiigol somi maayi ko an jeeyi galle ɗen somi adike mayde ɗen galle e ila ka mayɗa hara joni ko ronoɓe ɓe jeeyi ɗum ko goho immel ngel no hulɓini ɓota o puusu fino mayra o hetta ayi o li anna al irtiqaba e kadi no habbintingol ngol o wa ɗum intisarul murqabi ko habbintingol habbitaɗo on qad yajurru gumɗi ɗum no pooɗa ila an yatamanna nde yeloto almurqabu lahu habbintinanaɗo on mawta akhihi maygol siɗɗo makko o almurqibi habbintinɗo on fi yo hettu ka ɓal toon kadi yasa gomɗittoɗena ɗum no puusa mo si tawi na marɗo imane e tawhiɗi no naɓa mo ha fi ihlaki wargol oya fi yo hettu ka tawale wal iyadu billahi en moliki allah yo allah dandu en ɗum falihada aw ko sabu ɗum ɗo kariha woni ko añiri jumhurul ulama'i ko ɓuri ɗuɗude jomiraɓe gande ɓen arruquba habbintingol ngol salisan ahkamu ha ñawore muɗum nden inirtakaba si tawi woni faggitiki almuslimu julɗo almakruha hunde a ñaande wa arqaba o habbintini ruquba habbintinaɗo fa inna hadihi ruquba nder nde habbintinade tajiri nde dogay ala ahkamil umra e dow ñawore wurnutugol fama aplika kala ko wellita min ha immorde muɗum liman arqabaha wonande on mo habbintini wali aqibihi iwtiraɓe ɓawa men mbaadi ɓawa makko fama ɓuyida kala ko jolkidira fo huwa ɗum bi hasbil qayde ko embere ko jolkidira kon mi mana kono konnguli ɗin ardinol legoy fa inistarata so sartini rujua yiltitagol mum radiatale koko yiltito ɓawa o e maayo walla mi sarti so sartinale fala tabiyata e ruttotako famike ka waaɓi an nayi ɓum ɗum kayfiyatu mbaadi kitabatul umra awi rukuba no lettere fi wurnutugol ma habbintingol windirteno بعد البسملة والحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله يتقول الله يولغو إن لابو لقد أمر فلان قم إكاري يورنتي أو أرقب فلانا ما كاري يحبنتني جميع الدار زندنان قلقلن أو البستان ما نجسم المحدودي tawata kerol mo jundi yanje bi kada ko ni fotata imaran habbintinde aw irqa imaran wurnitande aw irqaban ma habbintinde shar'iyyan shar'inande sahihan sellunde den qala lahu nde o yantam amartuka mi wurnitima aw arqabtuka ma mi habbintinima kada wanoni ma ista adama hida wuri fa idha mitta samai adat ilayya haray ko artay dum e junga wa inda karal aqiba tawi woni iwtiniraɗo ɓaawo on jantike qala o inni wali aqibika wa in zakara si o jantike al iqaba fi iwtiroɓe ɓaawo qala o wi'i wali aqibika ina wodan iwtiroɓe ɓe min mbadika ɓaawo ma wa sallama haray hisi jonni al muammar wurnuto ɗon awil murqibu ma habbintin ɗon awil murqabu lahu ma habbintinanaɗon jami addari dendanagal galle almadkurati jantaɗe ɗen
fatasallama ara o jonni ɗum ɗon ina immorde makko tasalluman jonnande wa swaratu wonti biyadil muammar lahu e jungo wurnitanaɗo almadhkuri jantaɗo yatasarrafu fiha haray o ferlisoto e nder muɗum bisakani sabu hoɗugol awil iskani maɗum honnugol goɗɗo walla intifay bi e naftorgol ɗum muddata yaate e nder dumunde gurdam makko ɗan wa jara haray dogi al ishadu seedeji ɗin fof wattaw ɓi o e waɗayɗi ko waɗata kon e muɗum kon fof ala dalika e dow muɗum bi tarihi kada ɗum waɗi e nder sa'i tari yoɓɓi mana e nder ñallal tel haray ko ɗo woni ko faslun 5 e darsu 7 woni ko lanni haray ko ɗo dambugal ngal lanni hara yiltoɗo rewtoɗen ɗum ɗo ha moƴƴa on andi faslun 5 on en waɗanimo darsu 7 fiino rewtagol ngol wawa e newrande toujours ko hakkude 15 minutes e 22 minutes darsuji ɗi woni dogude fi wata ɗuuɗu 15 minutes 16 minutes 20 minutes ha 21 ha 22 ko ɓuri ɗuɗde kon feƴƴata ɗum fi rewtagol ngol wawa en hoyanade toujours mi acca numéro ji téléphone ɗin honande faalaɗo landitagol kala ko tawata faminaki e muɗum hara on haaɓali on siccali on waway lan noddutude somi waway on famintinde ɓuri nomi faminiri on ɗoni ɗi ɓeydita faamo on si tawi le enele ko landiti ɗon kon hani mi heɓali faamo ɓuri momi jonnuno on haray mi yiltito e karama koɓɓen onon kadi yiltito ɗon e karama koɓɓe wuuridaɓe min ko burusaye mi waɗani en fiyo goto kala heɓuno softira heɓuno kurasora immo jangga sa heeɓi ƴeeɗiɗi firiɗe a heeɓi gotal ngal faminaki andi a heeɓino landitora ka haray numéro téléphone ji ɗin ko 631 60 53 09 628 ka orange même numéro 657 ka salko même numéro 601 ka sotelgui même numéro wallahu ala wa a'lam.